Assalamualaikum, alhamdulillah. Hari ini ya, masak ikan mujair gulai kuning. Nih, seperti ini. Oh, nah ini kepala ikannya ya. Kuahnya, oh, kental seperti ini nggak pakai santan ya. Bumbunya banyak. Ini salah satu masakan ya dari yang khas masakan dari Kampung Pagar Alam ya. Ikan gulai kuning nih seperti ini nih. Oh, hmm, wow. Nah ini ya, lihat. Wow, ini alhamdulillah nih siap disantap, nikmat sekali. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me,